برف گوندê şîvê diçîn li Sinûrê Zaxo. قولكو ام نشين بردين ام نشين بردينش بر طوباوش بر طياره ونك Ji van sabah xelkê gundiya û rojana vê rêka bi metirsî dibirêt. Heta digihîte nav govê xwe. Jileyekî metirsiya xalên serbaziyên Tirkiye li ser rêkê û jileyekî din ya firokên çavdêriyê li hindav serê wî. $9,000 ji durustkirina govên xwe mezaxtîne. Ev bû mawê salekê ye. Ji bilî ku neşê çêl û golkê xwe bibete aqarî bo çerwanî. Dibêjî destê min li ser dilê min e. Heta bo çendem jmêrekan dihê me gundî û zivirim ji tirsa bordomanan. Beriya çend rojan bi dûriya kêmtir ji 500 metran. Ji vî cihî hatiye topbaran kirin ji layê Tirkiye ve. خودي زحمتك مازنه تشكينو كي علف جلا جيرونا كو جوتي تليست كو تقريبا يشوي حتى 6000 حتى تجي هداف ما امشي طبعا مشكي ديرين و طناجه هي تقريبا 550 انا جلا كديره بر خودي روشني فروا مثلا ساعه 11 ام خورنيت كيم بر هكر فيغوي حسانه بتصرف حسانه بنا ام دي حيواني خبر دين منطقه ما جلك خوشبو چري بس ام نشين بردين ام مجبورين المال بخوب خدان كن حتى كادي افواز عچليت يعني بارگیرانی که زیاده کردی سر ملت من نسبت مصرفی و حیواناتی. 350 سرت مرو برخان دگل 150 چلو گولکان لگودی هنه. سنوره چروان وان کمتره جه کیلومتره که لهر چار آلین گوندی. اوه ددمکی سنور گوندی 14 ورزیده تری 5 کیلومترانه. روشهات عثمان کو شوانیا وان چلو گول کو مرو برخان دکد. دویجید اگر نج بر وی شری بایا. حتی پایزیجی پرزگریکا چروانی من ندبو. حتی نزدیک 10 پازا کوید مرین. اوه تقریبا نزدیک 10 روزه که. و بری فتره که تقریبا 12-13 چلید من مرین. و نینه هم نشین چرا نینه هم نشین ببین تقریبا 200 متر خوش دوری گندی دیری هم نشین مجال نینه مجالی نادن ما توپا دین واندرا هم نشین خواره گوند شیوه به دوریا 3 کیلومتران دکویت سر ریکا سرکیا زاخو بو کانی ماسه بشف به مولد کس نکارید هاتنو چونا گوندی بکد 5 مال گوندی دجیانو مردار بون افساله به تن ایک مال تیدا مایا اویندن به نچاری گونتیل آینه و بری خودان زاخو بگووا 250 سرین مرو برخان سالا در بازبوی ده وی گووه دا دهاتنه بخودی کرن و سرچاوه دهات مالباته که بون لافساله جه ترسا توباران و بردمانان به نچاری و به ارزانی فروتینه و درگه وی هاتیه گرتن نایف رمضان رو داو گوند شیوه لقضا زاخو